whai mai ai te pēne o rātana ki runga o Hopukiore ki te whakanui i te rā o Waitangi, me te maumahara i te hunga Pūkōrero. Ko tau te kaupapa i konei, ki te pūtake o te maunga e tū mai nei ko Hopukiore. Mō ngā tau te kau pia, te rapea rua te kau tau, ki muri rā, tau no mai ki tēnei wātuna. The spirit of unity, as we continue to care. Ko Josh Te Kani o Ngaai Te Rangi, te kaiwhakataki i te karakia o atatū nei. Tērā aitua anō ki te pūtake o tō tātou maunga Mauao, ko ia anō e whakatika nei i nā kōrero, e whakawhiu ana ki wiwi, ki wāwa. Nō reira, he tautoko anō i a tātou, he kōrero, he kupu aki anō i a tātou, kia para anō i tēnei huarahi ki te tika, ki te pono, ki ngā mātā pono me ki o te tiriti. Well, days like this, it just looks like more people being engaged, more people being involved in these discussions, these important discussions around unity and the Treaty of Waitangi and Tauranga Moana. I'll go first. The three iwi will commit to working collectively and constructively with all partners, local, regional and at national levels. Hei tā Kylie Smallman o Ngaati Puukenga, he rā nui whakamaharahara tēnei e whakakotahi ai te ngā kautapatahi o te hapori me te iwi whānui. It's making sure that we're not turning up every year and just offering lip service. Making sure that we're offering practical solutions in terms of how we can all be good treaty partners and what a united vision for te motu, but also Tauranga Moana could look like. Ko tētai o ngā raru, kia mata ngā iwi me ngā hapu o Tauranga Moana, kia ātahaere ngā kaunihera, o tira ngā kōmiti i whakatū i te wā o te āwha, ki te kōrero atu kia mātou. Ko Charlie Rāhiri o Ngaati Ranginui e hiahia ana kia mahi ngātahi ai ngā iwi me te kaunihera ki te manaaki i ngā whānau katoa. There's way too much kōrero going around that's false or inaccurate in regards to our maunga. Ko mātou, te iwi Māori, te hinatore o ngā kaupapa katoa. Ko mātou i tai atu ki ngā whare tuatahi i mua, i te pirihimana, i mua i etahi atu ngā first responders, tūturu ki te whāro, ko ngā whānau Māori tai atu ki te āwhina i a rātou. Koenei te rohe, ka rongo i te nui o te parekura i ngā wikitata nei. Nā whai anō, ko tau mai tērā wairua i te karakia o te atatu kia whakahōnore i te hunga Pūkōrero o ngā horo whenua. He hapori e tangi kotahi tonu ana i ngā mate i tō rātou maunga anō hoki. Still quite traumatic. We're still grieving, but because it's been moving at such a fast pace, we haven't really had time to sit and be still and actually grieve. So there's still a lot of trauma out there, but it's opportunities like this where we come together to share our grief, to share our mamae, but also to share our hopes. Ara, kua rapua ke, kua kimi ke, ko ngā taonga o te mate. Ko Mauao maunga e tū tonu ana, e tohu anō o te mate, i tēnei wā tonu, e tohu anō o te aroha, e pupuri nei i a tātou. Ko te mahi ngaia nei, he hākari tahi kia whakanoa i te tapu o te rā nui nei. Maioha Panapa, Aukaha. Ko te reo, te take.